Gospod Marjan Pušnik, končanje sosedski derbi, tokrat ste prvič oddali točke v tem novem prvenstvu, 1-1. Kako ste zadovoljni s tem izidom? Ja, točka je danes za nas velika, veliko večja kot pa tiste zmage od prej, čeprav se čudno sliši. Velenje je, treba iskreno priznati, bilo danes boljši nasprotnik, ima tudi kvaliteto. Jaz mislim, da bodo na koncu prvenstva sigurno med prve tri. Pokazali so se z zelo agresivno, trdo igro, res igrajo veliko na preskok, mi sami temu nismo mogli parirati, predvsem pa je danes prišlo do izraza, da je tista utrujenost od tiste Evrope in od prejšnjih tekem za naše mlade fante preveč. Nekateri danes niso zdržali, bom rekel, tega tempa. Enostavno se mogel že v polčasu dva igralca zamenjati, potem še enega zaradi utrujenosti in še dva, trije so hoteli ven, kar se sliši zelo čudno, ampak na koncu, kot še enkrat, čestitke za to točko fantom, za nas je res velika. Vesel sem, čestitke tudi nasprotniku za odlično igro. Ampak danes je bil kar pravi derbi, gledali smo borbeno predstavo, bržkone pa te utrujenosti, v kateri ste govorili, je botrovalo tole tudi zelo soparno vreme danes. Ja, res, tisti, ki danes ni bil na stadionu, ne ve, kako je, ni čuda, da so tudi sodnika krči. Verjemite mi, je res velika vlažnost, vroče vreme sedaj in ta sparina, res je bilo danes težko igrati, drugače odlični pogoji na Areni Petrol, to da res težek zrak. V naslednjem krogu vas čaka gostovanje v Novi Gorici, zaenkrat 7 točk od možnih 9, verjamem, da ste več kot zadovoljni zaenkrat z učinkom. Ja, naš start prvenstva je vsekakor dober, to da vse skozi opozarjam na to, da bodo ta ekipa imela velike vzpone, pa tudi velike padce, treba je ohraniti mirno kri in iti tekmo po tekmo naprej ter zbirati točke. Gospod Milan Đuričić, v prejšnjem krogu visok poraz doma proti Olimpiji, 5-0 danes sosedski derbi in mislim, da ste lahko kar zadovoljni tokrat s tem, kar so pokazali vaši nogometaši. Upravo tako, nakon jednog teškog debakla koji smo doživjeli proti Olimpije, splet okolnosti je bio takšen, ispalo je tako, fanti su se hitro oporavili, skupili se i odigrali su jednu dobru utakmicu. Dakle, tu se radi o dosta mladosti i sigurno da oni budu rasti. Ja, kao što vedno ponavljam, mjesec dni mi fali. Međutim, upam da bomo polako to izvukli, da će ti mladi stasavati, sazrevati, kupiti potrebnu iskušnju i da će biti vedno boljše. Najvažnije je da su prekinuli jedan ovako težak poraz sa jednom dobrom igrom i sa remijem. Mislim da su zasluženo osvojili točku i ja im iskreno čestitam. Isto tako iskoristim priliku da i Celju čestitam na dobroj igri, na korektnoj igri. Zmage danes sicer niste dosegli, ampak s tistim, kar so pokazali vaši nogometaši, to borbenostjo, to je pa bržkone več kot dobra popotnica za naslednjo domačo tekmo, ko igrate proti Aluminiju. Seveda, to im je sada jedan naputak kako dalje. Dakle, bez agresije, bez borbe, bez dobre faze obrambe, ni dobrog napada. To oni vedu, međutim, to nije lako. U tom pravcu treba ustrajati i sigurno da to ponavljati je najteže. Dakle, nije završeno s ovim, nije ni završilo sad porazom koji smo imeli. Dalje treba delati, trdo delati da bismo podigli nivo kako u fazi obrambe, tako i u fazi napada. Jer mi se borimo već dugo vremena sa fazom obrambe, nažalost još uvijek ne igramo dobro u fazu obrambe, a time normalno i napad je naš slabiji. No, nadam se da fanti polako shvataju, da sve već razumiju i da će rasti, jer se radi o dosta mladih igrača kojima je potrebno vreme.